God within ye. It's the idea a year kama. So yes, I'm a man for my dog for my bush for soon. Yet they somehow blabe you are. Jimmy no Kwasia sem na to on my woody Sofo azan. Who never came as much as who did him? We are Zan, we are Gyimifuo, who are Sofo. Kwasia Gyimifuo God, almost say omodo wu kofi kese no abechirem baabi a wuhunu se one Maame Ode abusuafo ne maame abusua ya abayifo eno nko ya semu a se wabo abusua ne beyi ekwan a mofa so dane Maame Ode aboa because of so wo kan enti he who alleges must prove it na bia wo gira ho no wo dane na aboa to ba bechirem ebio festival akro na afahye kro na mbekunu wase na ubechirem edapoti ya mbeku Maame Ode no so e bacho bechirem ensemu amakekan Abusua One God ugo ya no Abusua for na munyina masemu akwa ba sai na mede ya shebi o Poku One TV no de guso awo hwe no na ensem ne de abefu tete video no so na bi gu so papa internet no so aye hye aye hot na eba ne se ya na o se ya hwefo ehwe yen e wo Ghana ne wiase afa na nyina no ye de bi we down na muhunu na mote enema ekọ se na be ya so be ya updated be bia wo bia o pasim bia ka so anya bi e de aka na abranti so ye papo so ye abranti o minim nimfoni ne da so no hani din e de Abusua One God Abusua One God akoka asem bi ma agi he wo Ghana ha nsem ne de free chire bobo ne ehu papa Abusua One God ba be kan ho asem e de acho na emom se ene your first time am sire wa na wa subscribe o subscribe ya na wa like and wa comment and wa share but make sure say adoma na e wo soro no ha bell no adoma no obe miaso a na wa hesa ato o kire say the video bia tumwa na wanye bia hwe na aboa ma bibia so aye kama na o comment na wo share so de ne ye ni je be wie pe pa na papa ya nimfoni eda hoyi se na mekan din the One God ase ogofo hu ni so yo Sofo ono ankasa hu no so yo Sofo de ma menyi ase ne kura mfiri ho ono ankasa hu no so yo Sofo oka nyema hodo a esi wo wiase mysteries ni ade ewo some channels so ewo YouTube uko YouTube na abo Abusua One God de ne wa channels a hodo bebre so akokasa enkofo hu no so yo Sofo ono akasa hu no so yo Sofo na tse asofo duma yi bia na oye na gise wasem amma o social media papa yin onya platform no transfer obedem papa asem bia onu feel se enkoye no betrans ya wono so a kire na adwena kan sem bebre wo ho na nsem ho enche bia I think we 2-3 days ago and I'm video bi na Abusua One God akoka sem bi afa Maame Ode aputo Maame no bo aputo Maame Ode o se anyum kro no ono sa de nsa adwuma no ye bi osa awa yi ase se o pese o su so obesu kama e de amount na afeso o so anyum e de man krofo ene se man from be kaya Reverend Obofo kwa we so anyum e de amount o ko delay so eso anyum e de ma delay nkofo bebre wo a we so anyum e de amount the latest one eye Kennedy Japan honorable we so anyum kama e de amano na Maame Ode and Abusua One God enya opportunity call one of the stations and eja omudidi nkoma ana oba no a o hosting nubusa no asemfa Maame Ode ho ana ono so ehya asese eja o kana asem ono so oh Maame Ode ono yo obi a odidi mankofo bebre na enya bidie na manya yichire bia fa Maame Ode ho na yichire nya menya en de ntia ma menya yichire ne se unse oso anyo mark de Japan ntia ma me yese mewurawura Maame Ode nsem no hese ne ne sunsun abrabo sitie na me wura mu no Abusua One God de kase yo osu owura mu no de ohu ene se Maame Ode ni maame abusua unse abusua ye omienu ye wo papa abusua ene ye wo maame abusua na Maame Ode maame abusua wo hu se omo epese omo dane no aboa no midi afahye na uko sunsun wiase so a ye dane nipa aboa na si ye kunu a ne sa
enti nipa bebre was asase so say yesen oyo tiase wo tiase wo ni chese o tiase asase so de o tiase na so hum yaku dadaada sa na Abusua One God person tell say na busuafo be dane no aboa na afahye minimum afahye kora na woka ho asa say ye apo afahye say ye odura afahye say ye akwaside afahye say ye ogwa afetu afahye say ye bayira afahye minimum afahye kora na woka gan hadam baya afahye ni afahye bebre wo ha minimum afahye kora ebe koso a Abusua One God see de Maame Ode eba de na busuafo ye de Maame Abusua ede no ebe da na aboa no makunu e wa afahye na okani sem se ya na asem no kan nim se ja okan dia favor Maame Ode so okan dia favor hwan okan waka wi na je wasori akọ na asem no e the problem abapa baro de se na be ya obeti ase na obohunu de One God kai to the inte One God ni interview ni nsem na okafa Maame Ode umra sisia Maame Ode susu wiase ono ane maame fie ye dane na boa de ne di afahye so oso maame na osawo kumase no ye dane na boa de ne di afahye enti so oso dae na okan ko ade a obehu so ne nsamanfo ne di nsa woso Maame Ode obi lezi nyuma ma ono a ne bra pani okomple kwa Japan enti na maame call the dark side ko hu de da ho no mo no enti won tu ho na mo enye sa what a shock ebe fall on her a lot of people feed from her because of any pa bibli Maame Ode we ni papa enti baby owo bia no cause of the land sebi entunu kwama no kwatenten emaye no fa ne bonus nche no Abusua nti One God asema okan ne na Ode waso TV na na say Ode wani ehunu bi no na ensem no dia anohye pa to de bia na enipa bi kasa onim say oh can based on the way hunu ne de but ekotia nkofo bi so edomi ade wo se ehye ne so pa wasem bia wo ka bia no hweniye na anu ya na Sofo ba ko bi Jesus ahofe ana say Jesus abranti Jesus ahofe ekokan asemfa shatawale hu sese ni sese wo se shatawale ba be wu ni sembe brebe ewi ase yin na ehunu ogana ashata so feki def no ma ye che no man se no Sofo no kura so ko dem ni ade enti asembi wo na wo kan wa che ni ye ba ka se efri se chire susan so ne ba wan hwe ya ba bia du bedru no ebe hadwene na Abusua One God kan na asem ewie ye no na konfo ba ko bi wo Ghana ye friend konfo show boy o call various platforms there na show boy there mo Ghana no ni say odono enzebi wa ati say no som neja wa yama enzem na ye he na show boy etie de One God e kan ye no Abusua One God kan na ni anye ho ena de oduedue mu akọ Maame Ode ni na Abusua ho ena je no nko kasai na ja warnings ahodo a efiri ho abam ai Abusua One God baby obi a onyine ye na show boy eni Maame Ode na Abusuafo edi nkomo kakra na ensem omuwo ma Abusua One God no ensem omuwo ma Abusua One God no aji se wan kasa na ma wo hwe me kasa me cheche ma bi a me ntire no ye ana won hye dan tiase kopem se wan kasa wa hwe sa video nti odi yenche video a na show boy call Maame Ode na Abusua ho ni ensem ahodo a omo kae e ba cho yenche bi mrasisia Abusuafo man mes na show boy ko hwe Abusua atwasi a me ne Maame Ode ne yedom ne atwasi a abrante bi friend say One God wa no so sunsum nipa wo yes kama muntie ye wa ya zan nipa obwa obeka se mato Maame Ode to say Maame Ode Abusuafo aton Maame Ode dan na boa ye bebodwa na edwane abo ye de Maame Ode na eba be ye se adwumade no eye tro eye dada ti wo wuti se wo de ya sama na Otumfuo eye zan ene wo ye ntimu nhwe very careful Maame Ode kam bi kire o no ntiase Abusuafo nyina me chia Maame Ode puto ni ade a One God aye no me hunu se enye kama enye fa enye etre se wa kan ye se opemase me hwe nipa me hwe nyanka eno kwaso nyanka egumi so no enya asem kuta manfo na buabo am na mahwe ya me kuta dom na wo be kato ewiase nyina so internet ba bia so se me Abusuafo adane maboa na mo bebodwa asefa mo dane maboa mo kume abayifo na kume mo de me abodwa no ya wa ma sese edomedi metie ni me nyanka no esu ebinum klase ni difi se me ye de ya me fie abayifo ba be kume
91 God ade a wo ye no nti odenie eti ade a wo ye no eye kama so we yes ama me nanfofo ne madofo mabusuafo esum ye de ya samao bla beyiwa no mabusuafo abusuapanyini omo se ya samao beyiwa no ba bi wo so mo ya bayifo na hunhumu wo madane meme aboa no brabe kume no wo mo se betire Kwasia mpanyini wo wadu Abusua panyin so eja kwesi mimi ne Abusua panyin Maame Ode ya me ni hia no ofakasa mi man kasa agbe kan bia che Ode wo da be kan kwa sma kire ye wo di nanim wo ya za wo ya Gyimifuo wo Sofo Kwasia mpanyini wo agodo wo wadu wo tu wo Gyimi pa lengo bo Otumfuo asantime mu ya ye mo baye mo bi hunu wo be ye no we ko Abusua ni nyina baye ofa Abusua fo nyina wo be kan ti ya baye fo baye ni die me si ko je Otumfuo nim asama o be yi wa no Otumfuo nim wo Gyimi wo be di dai dai sa no be Kwasia ya wate Maame kasa One God unye nyame o ntimi nku so we de obewu ana nyame na ato onu a me peso okum onu abeso ko jemi bo Kwasia ne se wo kasa obewu no pa ache se onye ode e de no onye wo mo azan na mo de to wona mo nya bibia anya na mo sori a ekrofo bewu ni e ba mo ho ni fie manfo wu na nsan buta so ohu kan ni fie obi wu ohu kan wo fie ahu ka eno abeka se ode bewu owu anya kopọ na ekura so da ne to ode ntwa no he One God ekura da to so me bo me wro to so me bo a me say ekura da me yes me twa me ode my yes sunum okwaji sikaduro anya aduma One God kwaji sikaduro anya aduma ana ekuro ene kotonto ekuro de aso do isi so me bo a o ma wro to me dia sasa me ka me bo a Abusua ne de nsem de o maka guo pa na ni nyina tietia ne se omo kosaman no ewo fikasiem ya zemu omo kosaman no fikasiem enti Abusua One God ye krado sebe se wunya nsem ewo fikasiem da ene aboa ho na omo se omo de wo ko fikasiem no obekirem ba bi a wuhunu se one Maame Ode abusuafo ne maame abusua ya abayifo eno nko ya semu a se wabo abusua ne beyi de tosumienu ekwan a mofa so dane Maame Ode aboa because of say wo kan enti he who alleges must prove it enam say wo kan enti na bia wo gira ho no wo dane na aboa to ba be kirem o fikasiem ebio festival akro no afa hye kro no mbekunu wase no be kirem ana bio edapoti ya mbeku Maame Ode no so be bacho be kirem ensemu amakekan Abusua One God ugo ya no eno na wo koyi anu wo fikasiem tibo aho ensemu eba na ani soso nim se adwato na awekọ adache opa na be ba ne ntempa na oba ne ntem wo be pa cho na ti se brebra ma amane ama kukuru ni sija ya keka ne be dai aha na de obo ni so awa so mese bibia aye kama na Abusua ne de obubofu Abusua ne buofu pa na there is this lady onu so Abusua ne ma onu de o se Maame Ode na afa na ahye no atete no ama na gina baabi nei se onne wodru baabi e Maame Ode nti onhwe ma Abusua One God emma emeka de ope emfanche Maame Ode na onu so ne nsema okai no ana ohye pacho yenhwe bimra Abusua One God Gyimi no Kwasia asem na wo to won ma wudi no Sofo azan me Maame Ode woni minyanka wo hwe wo mo me Maame wu ye no me Maame Ode afa me ma ene me aka ho me che Ode enso afa me ahwe me ane me manyina wo Kwasia se no Gyimi se wa to wodi no Kwasia mpanyi na ti se wo wonim se chansi ya no mamu mochi emu atie se wo Gyimi nim nyansa abusuafo nyina se bla be yi wa no e wo TikTok beka che se asam na nya no kule One God so wa ma meka sa asem na medu ko Otumfuo anim se wo Gyimi wonim nyansa wo ye Kwasia mpanyi ni kwa wo One God Sofo akomode wo na wo keke wo hye Abusua baye wo ko nkrofo baye wo Gyimi anase woni adwene Kwasia mpanyi na sisa wate wanu nsuo ya wo si ya dan wo da aboa no bla be kire ni pakro na wo dan ni wo da aboa no Kwasia mpanyi na sisa wo ya Abusua de ekono no Abusua One God gina ye na nsem na eba no menye hwo se bia wonya asem wa su chese da na nso no o Wellington boot ahye o tete garment na edi ni bia hye na bo aboso emu odin sanse di fire kire ba no
ani enyai Abusua Poku One TV no go so a wo hwe na na wo be hia se be mo hunu ne ma ekoso awo abefo ntente videos Maame Ode kura de nansen ya nche bia and I'm posting the video. I think that's the end yes. Some few hours ago. And I'm posting the video and I or Sania they are then our Facebook we posted it so our YouTube and 2 person who Maame Ode na Sani na dey na pacho call Poku One TV our YouTube. Now if you call Poku One TV our Facebook. We go Facebook and no follow, no like, no comment, no share. We call YouTube so no subscribe. We subscribe here, no like, no comment, no share. But YouTube no dey miss our notification bell ya do mano. Me aso I just said the video be out tuma when you kwan wait ma share. Me din e dey go fi Poku ma fa me sia na video be be fresh e ba bia no. Trust me, me the won sem no. E dey bro. Makra me na. Poku One TV.